Assalamualaikum lonta yang madah jenawa makisah tetatarawi jino lonta mong lamu qadimah lan pupum surah sulam malawi jino lonta mong lamu qadimah lan pupum surah sulam malawi puwa qadiyah awaina pegah litungku basyah medani segolom lunta mong lamba qadiyah tente muqaddimah mula pun jadi mutua tubuh bana selawat menyala taber metua hati menyaka akhlak kajroh ngan sifat ahwate sukra mangata mati menyaka akhlak kajrongan sifat awate sukrat mangata mati alhamdulillah puja ke Tuhan yang beri ke insan natijah fikir gadahlah hijab nyutam si awan bertata paham ngan hilang jahe gadahlah hijab nyutam si awan bertata paham ngan hilang jahe domba ma'rifah ban mata uro sepona jersa gopi kahanalik akan ke Allah yang kamu puja iman ketanyo Islam lagi akan ke Allah yang kamu puja iman ketanyo Islam lagi dua boh nikmat iman ngan Islam hidayah Tuhan tan senabi neberi ke Rasul Sayyidil Anam derajat manyang di uro pagi neberi ke Rasul Sayyidil Anam derajat manyang di uro pagi pengule Nabi numbang sarab Hashim Muhanan sama suci bantuan beri salam akan bertetap salam salawat selamat hati bantuan Nabi salam akan bertetap salam salawat selamat hati laun ma'anin sinaka berenang langkah gelombang yang tinggi-tinggi
ngan mutiara intan berlian aci nerega menganjaraki ngan mutiara intan berlian aci nerega menganjaraki karena sahabat selawan sajan yang tak mesti bintang gekon le nabi amma ba'du dudola tema mante meguna pebantu hati amma ba'du dudola tema mante meguna pebantu hati nisbana wangi syedara lidah haji beda bete gelincing nisbana wangi syedara lidah haji beda bete gelincing menana khadamante pelara lidah yang halus surah mata dhamiri jinhaya talib asal qaidah himpun faedah dodo mengasing temaka gebong ringin metata renta melangkah umante tinggi ke wajah Allah harap berikhlas bena berbeda tak mensyiriki muna manfaat membaca ayat berjana wasilah ke kitab tinggi muna manfaat membaca ayat berjana wasilah ke kitab tinggi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.